Assalamu alaikum. Musidɓe julɓe tedduɓe, minen lando so tawi ɗon jam. Minen lando si tawi on juuli e jam nokku o ka wonɗon. Nawna selli sawdani depuis Conakry. Hande le 5e mois 2022 en ara yette yoga e toɓɓe sendodoɗen e muɗum. Merci à Boubacar Diallo Dogomé, Mohamed Diallo, Lampo Jama Balde, mon ami personnel. Il est mari hande toɓɓere nde sendodoten e muɗum. Atto en fuɗɗade men e lando so tawi on juuli e jam. Nanen alhamdulillah. Boy tout Talibari, Sidi Monene Marama, Bacherno Amadou, merci à tout le monde. Partagez le live, merci, bon moment. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Tiarouna Youssouf, merci. Yewtere men nden ko yowiti fi mum hande ko fi faamugol ko wiyete tooñe e nder aduna. No woodi no faamirɗen aduna on noon no janniraɗen ma no ne'iraɗen buy e meɗen, no tawa e muɗum ko waɗata neɗɗon e hulareedujo, neɗɗo jaasuɗo, neɗɗo mo wawata daranade haqqeji mum ɗin. Merci ma sœur Fatoumata Balde, Rabi Yelina Monene, Timbi, merci, Balandou Diallo, merci. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗa toñoɓe ɓe, c'est vrai. Merci David Bame, Allah yiɗa toñoɓe ɓe. Mais no an e min janniraɗen non ma yewtiraɗen non fi tooñe, c'est très dangereux, parce que perception men on, faamu men on e fi tooñe on no wawi en wadde des victimes éternelles, yimɓe wullitotoɓe ha ñande Allah muuyi. Ɓe tawa Allah subhanahu wa ta'ala, ɓe tawa wona ko ɓe miijino kon, Allah ƴetta ɓe sunna ɓe watta ɗon. Vous allez m'excuser pour le terme, haray ko fi ɗum woni e yewtudande. Misal ɗo joni ƴetten, si Allah inni ka qur'ana makko, inna allaha la yuhibbu zalimun, no Allah de kanko o yiɗa toñoɓe. Si tawi Allah mo wonɗa rewde o wi'ima o yiɗa tooñe, kon ɗum Allah falama wiwde ko wota jaɓu tooñede. Goɗɗo toñata Allah goy, ko hoore ma toñata, ko ala hunde ko waɗa Allah, ala hunde ko goɗɗo waɗa Allah, rien absolument. Ala hunde ko goɗɗo lorrira Allah, ala hunde kadi ko nafira Allah. Ko hakkunde men ga o waɗidirgol ko hakkunde banadama e banadama, hakkunde banadama e tagungu, c'est pas entre toi et Dieu. Si Allah inni inna Allah no kanko Allah o yiɗa toñoɓe ɓe, kono no falama wiide ko ya haɓu tooñe haɓa toñowo, ko ɗum o falama wiwde. Siɗa gollande ɗo joni patron joma, boss joma, o inni o yiɗa yigol oɗo, miɗa tañƴi de a jaɓata golludude makko, a jaɓata huwodirde makko, a jaɓata o rewna goɗɗum e hoore ma. Kono mon daari nedi men ndin, na en fou buye meɗen, on va pas généraliser, a taway hiɗen ekkita wurinna sipportugol tooñe, hiɗen ekkita wallitagol tooñoɓe, hiɗen ekkita accompagnugol les PM pervers narcissique ka dewle men, ka relation ji men, ka golleji men. Fi honɗum a nanay goɗɗo no inna, si tawi kaari waɗima hunde kaari, hunde maani, muñño, ñande yawmal qiyama Allah waɗoyaymo ɗum. Mais c'est mal comprendre
la religion ko faamu bonɗo ko tawgol wurna anda Allah wonɗo yewtere ngo anda nano bani adama ñawirta Allah ñawirta. C'est très important de comprendre ça. Wonano bani adama ñawirta Allah ñawirta. Tawgol tun an a waɗi ka hakkille ma kaari waɗima ɗum ɗo ñande yawmal qiyama mi yo mi muñño ñande yawmal qiyama si min hewti ka Allah Allah nangaymo leddamo ƴetta hakke han on jonni talan ko golle Allah waɗnda wadde ɗo tu en danger ko taƴugol ñawore wonɗa wadde ɗo ko place Allah ƴettuɗa ɗo. Merci Mohamed Lamine Balde. Firlitoɗe yewtere nde en fof hiɗen ne'irani ɓurɓe e meɗen, c'est à dire hiɗen waɗi ka hakkille men si goɗɗo jattima jawdi ma goɗɗo bonnanima ma goɗɗo toñima degseke ko an woni toñaɗon ara an hiɗa fokkiti ka aljanna kanko mo fokkiti ka yiite. Merci monsieur Sidibé Amadou Korkar depuis l'Italie. Mais c'est fou, c'est malade. Sikkugol si kañum toñama voilà kañum no wawi muññade ha tawya Allah subhanahu wa ta'ala Allah nanga toñuɗo ɗum on ledda ɗum mais ko golle Allah wonɗa gollude anda. Merci Allah Renba. Ko angal faamugol Allah mo woni rewde on jogoto ɗi miijoji. Hiɗa wawi yawde yawmal qiyama an taw hewtugol ma tawa nadama yite a lannoto ɗon jonnitede hakke min numa an wonɗo wiwde on kaari jeeniɓe nguwan kaari wujjila jawndi kaari warila kaari jattila kaari piila yomi muñño ñande yawmal qiyama mi hetta e haqqi am jonno maaya hewtugol ma ton hay a wallinanaka peese a feƴƴi directement ka yiite alana ton. Ma hewtoya darngal ka peesete ɗon nana on o naati aljanna. Ko ɗum falle yewde ɗo ko andugol Allah yiɗa toñoɓe ɓe. Si tawi Allah wi'ima o yiɗa toñoɓe ɓen o inni ya haɓu toñowo ya haɓir toñowo embere taga ko o jonnu mako salagol ma haɓugol ɗum ɗon inna ko kanko Allah haɓanoyma ɗum ɗo yawmal qiyama ko gollugol golle Allah ɗen sikkugol kañum taƴa e ñawore ko ñawore won ɗon taƴude ko ñawoje jel woni ko taƴuɗa hakkunde ma yimɓe ko ñawoje jelu. Merci monsieur Abdourahmane Pekos Bari depuis Hollande Amadou Gara Bari. Ko ñawoje jelu woni ko taƴuɗa hakkunde ma an e wonɓe ma toñude sikka o toñima joni muññagol mangol kanko mo natoya yiite an nata aljanna sikka a golli golle e wona golle ma ko on ɗum woni golle ko golle Allah. Ay hakkundeji men gadnaga ko jelo habidata yimɓe haran hooli no hoɓɓi hino toña yaha ka ñawore ɗon ka hettude gonka ɗum ko hakkunde men gataw. Allah wona bani adam kala ko o waɗirta hunde nde mere dara non gurdam maɗa wota jaɓu toñude kono wota jaɓu toñede wota jaɓu toñede ka dewgal ma e inde aljanna
wota jaɓu toñede kadna ɗo e inde son hewtoy to goɗɗo jontete non wota jaɓu toñede ka hoore leydi ɗo e inde toñuɗo ma on nangoyte yawmal qiyama lette ma julde makko nden hetta ma zakkaji makko ɗi détrompez vous nam ananay ɓe inna ko woni kon hakkunde me Allah subhanahu wa taala ko bonnuɗa Allah kon mo wawma yaafade kono ko bonnuɗa yimɓe ɓen kon o ko tuma ɓen ɓe yaafi détrompez vous ala ko woni ma ɗanninde hewtitiɗe yewteriji ɗi ala dalil Allah ko waɗowo kala ko faala eno o faalira noon landotoɗo mo Allah ko kankon yilde fiyakeji aduna ni kala mo fottuɗa e mum c'est pas du hasard kala ko heɓma wona hasard c'est bien calculé Allah rondatama dongal sona ngal naɓatta famugol ma ɗum ɗo no wawma yaltinde e éternel victime si a muññike tooñe ɗen tawɗe hiɗa waawi ɗe ittude an a wi a muññike ɗen tooñe tawɗe ko tooñe hiɗa waawi ɗe ittude hara ko tooñe kadi duwaɗe ittede ka dewgal ma ka gollidal ma ka relation ma ka huwondiralji moɗo a muññike ɗen tooñe sike a wontidi e tooño on himo tooñude ma a wontidi e tooño on yo yaw kadi o tooña goɗɗo goo donc tu es complice an e wonki maaki ko goɗɗo tooña e ma si a muññike ko wonma tooñude ko wonandema yawmal qiyama a hettoye to joddi sike si a yahay daroya toon taw ko a complice jo makko être un complice de la vérité wonde e gonga kan taw wondo e fenande merci Binta Diallo bari mamou ete wondon e gonga kan taw jaɓu wondugol e fenande nden e inde muññaare ko ɓuri heewde ko muññote ɗen kon ko tooñeji tawɗi hiɗen waawi ɗe ittude ka dewle ka relation ji ka huɓodiral kono e inde muñal e inde Allah nangoya e o tigi naɓa juuɗe maɗa e nder golleji makko ɗin e inde ko an woni tooña ɗon hiɗen accumulde hiɗen marde ɗum ɗon e inde penaɗo irani gonɗunɗa wadde ɗon a taƴa e woni ñawore nden hara juge jon taƴari taw mi tañini de hakkundeji meɗen ɗo ko hawjuɗa wo ko hawjuɗa sa waɗi plainte e hoore goɗɗo a ñawatamo parce que ñawore ma nde wona valable décision ma o jettetake nde ɓey ɗum ko hakkunde banadama tawa e banadama ko hawjuɗa wo ko hawjuɗa ko holiɗa iman ma o ko wiɗa hiɗa laaɓi ko a wali ko a tooña ɗo mi tanginaki de a wullitoto e hoore goɗɗo taƴa kadi ñawore nde mais miɗa jiɓi ko honno taƴirte ñawore hakkunde men e Allah merci pour le Rwanda miɗa jiɓi ko honno taƴirte ñawoje Allah ɗe d'accord hiɗa yenna hiɗa piya hiɗa jatta hiɗa wujja ko tooñe ko ɗon hattata mais a watta taƴde ñawore nde si a taƴi ñawore nden a waɗi golle Allah hewta to mo sunne wota yejjitu iblis hari no juula wota yejjitu iblisa hari no waɗa dewe ɓuri ɗe dewe ɗe wonɗa wadde ɗo wota yejjitu iblisa no jangi konnguɗi Allah wota yejjutu iblisa hari ko gomɗinɗo ko ɗoftiɗo mais sikkugol makko imo foddi e joddi ndi o perdi o sikki mo foddi e joddi
o sikki ko waɗi ko no ɗuuɗi ino foti jotti. Merci Houdi Diallo depuis Paris. Hiɗa toña, hiɗa sikki, hiɗa fodde jonnitede gonga, tu es perdant. Parce que ara non no anda sa yada e mum. On wi on mo wiwɗa ɗon no toñuma anda kanko kadi si o yada e mum. Parce que koko yada e mum kon ƴettete. Man jaa ko si tawi o tigi ardi e mum. Andu kadi Allah no yaafo kala bakkat, kala wiɗo mo yaafota ko ni warugo pedale. Merci monsieur Dansoko Mamadou Chiré. Minuma inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. On bakkatu Allah si Allah hino faala mo yaafota. E misal lo joni wi'a kaari ari hoyni ɗaɗi ka suudu a o toñiɗan sabu argol hoyna ɗaɗi ka suudu a ka ɓengu a si a yehoyi noon yawmal qiyama Allah inni harna ɓengu ma an tigiri on hari koye jeeno wonɗo acce tawi ko ñawore si a yehi yawmal qiyama wi kaare no wujjila jawdi a yehi yawmal qiyama Allah inni wona an jewno ndin jawdi wona an jewno ndin jawdi na jawdi ma ko jawdi makko o ƴetti e nder jawdi mani ko min imminnoma min Allah immino yaw ƴetta haqqe makko on e jawdi mani sabu ka nder tarikaji ma c'est trop sale. Allah wona bani adam e kaari saƴƴanno aduna o saƴƴanno o lancananna o wullinan Allah innama ko min imminimo yo saƴƴe ma hewta hida yaadi e tonkon shirku ɓe jonne ɗon visa direct sagara hiɗa mari haqqe go hiɗa mari haqqe mo habboroɗa goɗɗo hewtugol ma yaada e shirku hoolagol penale wano sikkugo goɗɗo no geri ɗum ñanne no jokkilan hiɓe haɗimi wonda e moodiyam shirku on mbaɗa e ma wondugol e moodum c'est un travail ça ala jawdi il faut aller chercher hewta ton nasi no luuwa e gori mangi hiɗa hooli ko kaari feytini kaari ko kaari sendi kaari e moodi mum hiɗa hooli ko haɗi kaari heɓa hunde kaari ko kaari ñoƴƴiɗa wuttiɗa hiɗa hooli penale e ko nanditi hewta ɓenna ko a shirkoru automatiquement piye tampon e makko jonnon mo maliki ka yiite a wiye goɗɗo no ari wuccuma awa ko honɗum nde ɗo yewtere faala yewtude ko wota jooɗo goɗɗo tooña e inde yawmal qiyama hiɗa mari to geɓal a accay jonnowo geɓal ngal jonne tooña ko tooña ɗum en yeddotira mais wongol ma juge place Allah ko yiite fokkutuɗa ko ɗum heewi ko golloɓe golle Allah ko ɗum ne'ira ɗe et on yejjiti ça c'est l'esprit d'esclavagisme ko hakkille maccinɗingol yimɓe kadi ko yo jaɓu men sa'o jaɓe men wujja o jaɓe men tooña o jaɓe men piya o jaɓe men jatta o jaɓe men waɗa o kala ko men faala habbo ɗon Allah jonnitoya on haqqe o c'est l'esprit d'esclavagisme ko maccangako ko on ɗum addi a jaɓoyoɓe tooña e hille yiɗa wawi wiide mi tooñataka hiɗa wawi wiide a piyatala mais c'est plus simple que ça hiɗa wawi wiide mbuɗi maɗi yahata
hiɗa wawi ñawdude toño on sabu ko waɗu ma kon waɗamo ɗum hatta e ma wiɗa ɓe wii ko woni hakkude ma e Allah ka ma fara yara ko woni hakkude ma e men ko sa yafaki nena foen peppale joɗo no soffale Mohamed Ali Diallo merci donc araye ka haqiqa si Allah wi en ka qur'ana inna Allah la yuhibbu zalimuna Allah kanko de o yiɗa toñoɓe ɓe o yiɗa kadi ɓe jaɓay ɓe tooñe o yiɗa man kadi si goɗɗo innima yiɗa beppe ɓayno soɓi kono an jaɓirta o wuja ɗum kadi e ma mais ça c'est paradoxal patron mo wonɗa golde o so innima joni mi yiɗa kaari ka golle ɗo e a reweti ɗin fuu hara o arali ɗon sabu ma an so ari ɗon inde ma an a dartoto fiwo ande wona inde ma wari mais je me demande ko honno bani adama timmuɗo e hakkille wawata jooɗorade muñño jaɓa tooñe e inde himo marana geɓal si an a ñaawi ko Allah duwa ñaawde kon konto fokkuduɗa yite jahannam par ce que sa hewti toon a fuɗɗi ke wiwde wala e oɗon wari jettulan ɓengu oɗon wari warannilan oɗon wari anne ko anno jitton ton kon ɗum haɗuma an jitton ko en mbere honto etiɗa a etanoki fiyonno ɓaymuɗa andi an a toñata sunnemo naafiki ko complice na toñeteɓe fof wona toñede toñeteɓe gono ton ko complice asinan no wawi hattude no yaccude koko ɓengu ma wonma toñude koko modu ma wonma toñude no wawi yaccude mais so tawiɗa habbi to a taƴi ñawore hewta inna honto kaari on ɓenna o natino aljanna duuɓi wuluɗo kanko o natino aljanna comment tu vas faire ille Allah wiima ko fala o ko ɗum watta hewta ɓenna nasino luuɓa e ma andi fi ɗum ɗa yewtake ko jelo wulliti e hoore yimɓe ɗo ɓe hewti ton ɓe yaltiri ton kara kamɓe hande kadi wonamo ɓe wulliti e hoore mum on pal ko hoore maɓɓe ɗen bo dabbuɗe ɗum ko hakkuneji men ka fi won ɗum wota taƴu ñawore na a taƴo o ñawore alaykum anfusakum ɓen noon wonɓe o muññintinde wonɓe wiide muñño si o ƴetti o jonnitoyte si o bonnanima o yoɓoyte si o hoyni ɗaɗi kama a ƴettoya julde makko nde on il a l'esprit d'esclavagiste c'est à dire mo jogi hakkille macca ngaaku maccindin ɗum yimɓe il y a de ces enseignements endormir les gens ko be neɗɗon inne Allah taguɗo ma on no waɗi e ma kala ko haton jinɗa fiya feƴƴi gurdam maɗa Allah taguɗo ma on yiɗa toñowo ko ɗum an yiɗanta toñowo c'est à dire muññanagol toñowo no tawa e yiɗugol mo c'est ça la réalité parce que o rewna e ma o rewna e ɓikkoye makoye o rewna e kawtal ngal o rewna kala mo e fotte mum sabu an a wawali sakkade si goɗɗo bantike ma a tuɗi kadi ɗa inni yo banto geɓal ma ngal no yawmal gewɗo d'accord on ɗo fottoye to
areno wonki makin kanki ki andi ko shayi hombo duwada fuddade ngurdan kesa ko duwadi sida bitti ko duwadi da sonji ka dewgal mayda sonji ka golle mayda sonji leydi ndi wonda e mundi tu es frustré ko parce que gurdan da wonda e munda yada e wonki maki woni wullitata kanki ki andi ko shayi hombo duwada fuddade deftere hesere shayi on hewti mais tu te plantes au nom du mariage, au nom du papier, au nom du pourboire, au nom des enfants. Tu te plantes. Tu ne veux pas bouger. You don't want to change anything from your life. Afala ipiji din sanza ngoremo. Nune warde. Il n'y a pas de hasard. Piji din ay mantodi. Ko wonda soñu de kon si wela tama. Sanko godungo. Kono ko honɗum waɗi si batini no heɓude client, bile no heɓude client, pasteur no heɓude client, politicien no heɓude client. Fi honɗum parce que eɗen faala yo piiji ɗin sansa hoore mum, en faala ka memminde kollum. Non, quand c'est facile, faut fuir. Kala tawi ko hunde newinde pottito. Si goɗɗo hollima projet tawi no newi ha feƴƴiti pottito, c'est de l'arnaque. Ko moƴƴi kon fof a lakkete, ƴettay tan a gollanay, a immanto. Piiji ɗi fof a immanto. Piiji ɗin fof a immanto. Merci Souleymane Diallo. Wonkimma kin mi fillito. Wonkimma kin kaka aljanna ki taga hiki andi ɓuttu. Ki yiɗa sonja. Kanki ki andi ko sayi hombo duwaɗa sertude e ngi guri maɗo. Si tawi a feƴƴiɗan gurdanɗan wonɗa e mum ko ɗum wonma fiidinde. Si hewti ka sanza, si a sanzali a feetay, a wullitoto, a haacay, a siikay, mais sa waɗali action, sa immanaki, rien ne va changer. O diina ko yiyata wona baaba goɗɗo jeyi, wona ɗiɗo e tato halfina ɗum, kiɗa wawi udditande hoore ma yiya réalité o. Diina ko lettre mo Allah addamma o jonni nelaɗo makko, wona goɗɗo noon addanago yo jangade. Ko waɗi so wi ikra, ko angu wiya ikra, na goɗɗo ko. Si goɗɗo ko waɗanima ikra a karannoto. Mi fillito Allah wona baba goɗɗo. Diina makko kan wona suudu goɗɗo. Allah no addati goto kala e meɗen lettre, mo goto kala e men duwa jangude. Si goɗɗo janganima mo a finoto. Parce que le monde c'est des intérêts. Ta yejjitu ɗum bana adama c'est un pauvre. Donc ka intérêt um makko ko yaltata ɗon kaka ɗanotoɗa. Donc kaka ɗanotoɗa ɗon ko ɗon waɗi batta himo toñudema. Ko o toño ko hatta o janne ina mari gebal honto. Donc ko golle Allah ɗen o faala ya waɗo. Golle Allah ɗen o inni ya waɗo. O golle Allah ɗen o inni ya waɗo ka. Merci Fofana Abdoul. Ko ɗum ɓe woni wiide ya waɗo. Merci Mohamed Lamine depuis la Côte d'Ivoire. Ko golle Allah ɗen o woni wiide ya waɗo, taƴi ko ñawore.
Il n'y a pas de hasard. Allah no liba albalawji e ma imo liba sonjaji e ma sikka hiɗa toña na toña ko goɗɗum o maramma ko formation on ma jonnude anginenene toña on par ce que goɗɗo wima ɗum ɗo no rawne ɗum ɗo no ɓawli ɗum ɗo koko moƴƴi ɗum ɗo koko booni yaha noon yeeso Allah ɓennati ko formation mi naɓamma kori nagge ko wiya tiiɗu ɗum mi naɓama ko yaha formation nagge ko min woni gerde fiyakeji ɗi o adini no adinaki ina hiɗa ari ɗo hiɗa yewta fi toñ anno hiɗa ardi ɗo e sirku nasino luwa e wandu hiɗa feni e hoore yimɓe hiɗa gera wayno ndiren ɗum ɗon taw ko wi ko yafata a haala ɗon goɗɗo nari hoyni ɗaɗi kama goɗɗo no jattuma jawdi so yiltitaki dans la spiritualité so yiltitaki e wonkinji monɗi so yiltitaki Allah subhanahu wa ta'ala on famata dina kan aduna a famata dina e fe goɗɗo ko goɗɗo haalata ni ma ko goɗɗo jangata a faami dina o sa jangani hoore ma talkuru arno ndun e ma mana deftere nde ayya o wullitagol ko gilgil miɗa wi'a miɗa waɗa o wullitagol ko virus ko gilgil gil ɗo noon gilgil wota sikku wonɓe wullitade ɓen sa sutti joɗago takku maɓɓe ɓe ñawintama ɓe ñawinta ɓe ñawinte sa sutti jantagol wullitago maɓɓe to tentini neɗɗo tawɗo falaka ƴettude action neɗɗo falaka sansude neɗɗo falaka mijjitade wi yo akira o hettoye e gonga taƴa o ñawoje aduna ñawoje ñawoyteɗe akira o taƴa ɗum ga aduna ga gollowo golle Allah on mo wonde e nawnare mo wonde e virus hulɓiniɗo mo wawma noon raaɓinde daaru hanki hariɗa darani gurdam ma an kadi a woni wullitotoɗo ta sa ala woni jentade pande wullitotoɓe ɓe ƴettata action o nda sikko virus koye fe ɗojjugol tun heɓata ɗum yadde ces virus non visible de caractère siɗa heɓa o virus ɗo saabu yewtereji feƴƴeɗi hakkundeji muɗum tawata humaji e action yewtereji tawɗi action jokkitaɗi ce sont des virus kala neɗɗo ko o yewtata kon eko o gollata kon si serti iwɓama ko o yewtata kon eko o gollata kon si tawi yaada tertuma haray wala conscience Allah ko addirta kelen albalawji sonjaji e ma ko fiya finu ka ɗaniɗa ɗo par ce que mi haalnan hunde wotere neɗɗo sino laaɓi ɓernde simo moƴƴi himo hatojini taw e adinede si o fina buyno toon siɓe moƴƴi siɓe laaɓi ɓernde ko be goɗɗo hawra e maɓɓe taw siɓe anda aduna on fof nanon way ila toña ko lekki makin Allah damma ida wullude mo waddane lekki makin ka dewgal ma haaca mo waddane lekki makin ka ɓe gollitata haaca fi honɗum ila wiya akira ko an jeyi o marane nene o marane so wifima a jooɗi ka ha o wifima jawdi ndi o marane siɗa wawi mo nangude nango mo uddamo
yagginama kala waɗowo sifa ɗum si iwtiro e ɓaawo makko yi waajitoto. C'est ça la réalité. Tu as un pouvoir. Il ne faut pas sacrifier ton pouvoir dans des mensonges. Goɗɗo yenne inna omaren yennumo e mbere ko yennuma kon fuu so ala yesto. Ko hunde kaari kon foe soffaade naɗa faal aljanna soodaɗo ta okkor nawna selli. minni noon diina wona suudu goɗɗo, Allah kadi wona baba ma. C'est très important, les deux mots là, ça soulage le cœur. Tawno diina ko ɗum mimi natata, tawno diina ko suudu mimi natata, tawno Allah ko baba goɗɗo mi natata, parce que je ne me reconnais pas dedans. Tawno diina ko ɗiɗo e tato halfinami ha jam wontano e mum, mi faalaka ko bane adama halfina, mi faalaka macca ngaka. Mene min hulata malaika, min hulata jinne. On s'en fiche de ces conneries. Sa hulade Allah hulay fenane, sa hulade Allah hulɓinirte fenane. C'est ça la réalité. Sa hulade Allah hulɓinirte koyɗi, a hulɓinirte biniri nasi, a hulɓinirte talkuru beppale. E ɗum no nafayno gollo ɗum wonta e concours, so ɗum no nafayno landota ko mo mbuuɗi, nafayno hoore makko. haray noon ko honto noon woni solution, ko ɗum woni yaltirgal ngal. Andu tun hunde wotere, piiji ɗin ɗi fo pet majji si tawi ɗi moƴƴay ka hoore leydi ɗo, hiɗi hattoñini e sabunde e ndiyam. Adna ma memoto ɗon to monde physique no duwa laɓɓinede. Wayi yimɓe ɓe wondata golle ɗe ukkotoɗa e mum, piiji ɗi sodata, relation ji ɗi natata e mum, yimɓe ɓe jentotoɗa monde physiquement, ñameteji ɗi ñamata, ɗum ɗo fuu no duwa laɓɓinede. No woodi yimɓe foddayɗa jentade ɓe, no woodi yimɓe foddayɗa wondi e maɓɓe, no hewsina koye nder kabine wonɗa. hiɗa duwa ƴettude kadi sabunde e ndiyan ara dans ton monde spirituel, adna ruuyanko mo a yiyata ɗon kadi loota ha laaɓa. No woodi miijoji fenande yankoji ɗe duwa sertude majji hande min nawna selli haala ma. No woodi hoola reji penale yankoji, so a waynodirali e majji a tampay kadna ɗo, a sikkay ko a laaɓuɗo, a sikkay ko a muññiɗo hara c'est zéro. Fillito, tu as deux mondes, monde matière et physique, visible et non visible. Ɗiɗi kala no duwa laɓɓinede, hay sa reway Allah taguɗo ma on a saƴƴitay ɗiɗi kala, sina ɗum jettata. Koko yiyata hiɗa salligo, ça fait partie. O salligagol, hiɗa salliga kadi wonki maki, hiɗa salliga jikkuji maɗi, hiɗa salliga miijoji maɗi, hiɗa salliga hay koyɗi maɗi. Ko ɗum waɗi siɗen hulude, ko ɓayi ko wonɗen hulde ko en anda. siɗa andi hunde fayda hulatande, a yiɗa nde ma a ñanda. Si niɓɓi ɗo joni hakkunde Carrefour e Carrefour mo inni ya yaw tentini si tawi lelawal ala hara yiɗa huule, ko non ma hulɓinde. Ko ɓayi a anda ko honɗum woni ka nder niwre, ko ɓayi a anda ko honto koyɗe maɗen woni e tippude, ko ɓayi a anda ko honɗum woni ka ley mangoyi ka tawitata ɗum. Siko ñalarma mo inni a yiwi Carrefour yaha e Carrefour, ay moto ya fi honɗum ko ɓayiɗa suti ka wonɗa tippude ɗo,
ko waɗi siɗa huli batini ko ɓay anda ko peppale o jokki ko waɗi siɗa huli bilejo ko ɓay anda ko fenowo ko waɗi siɗa huli koyɗi ma sifotoɗo koyɗi ko ɓay anda koyɗi ko koyɗi wona hunde sona koyɗi ko honno koyɗi wayi koyɗi no ɗuɗi noone mais ko ɓuri hewde e koyɗi no humodire gurdam maɗa joni an ñallal ngal peetoyiɗa miijade wota goɗɗo jatte golle maɗa ɗimmojo ma no falama ɓukkedirde bos ma o jatta golle ma o jatta place ma o jatte makiti sa wali ke jemma en gayuri no jokke wona ñanne ko miijoji maɗi wayli wonti image ça fait partie de ta réalité bana adama ko miijoto kon ko ɗum wayloto wona film sewɗanike ɗin ɗon koyɗinno ton tawata ko ruuma on yalti ruuma on no yalta ko ɗum waɗi a yahi e nokkureji koye na est ce que mi aral ɗo min mi naati e restaurant mejte toni mi yi restaurant on e koyɗol mi yi inde restaurant on e nder komi jindata kon e adna on mi yiyoy même restaurant mi naati nder ton mi tawi komi yiwno konka ko même chose ɗum ɗo ko ruu on woni yawde j'ai compris que mon esprit a été ici an a ñallay jeenude a walay jeenude hiɗa huli ta madame ando ta modi makko ando ta kawtan walla jamma yi a wattaki tuuba hiɗa ɓorti ha laaɓiɗa yaha ko ɗum yalti sous forme d'image ko hersa hoyɗa jamma hiɗa jiiɓa beeɓe hiɗa yaaɓa e kabine ko beppale ko penale tu wonɗa ko jawdi ko e penale tu wonɗa tu passes toute la journée à mentir hiɗa sali gonga kan hiɗa fena tun hiɗa fena fenade ko bepperi c'est à dire ko gonɗa fenude kon hiɗa fenana ɓe nguma modima kawtaɓe ma ɓe guldata an tigui hiɗa fenana hoorema ça va aller ça va changer et tu veux rien foutre automatiquement waldo yiya beppe hiɗa jiiɓa beppe kawri bepperi cogagol miijoji penale yankoji hiɗa hooli batin hiɗa hooli goɗɗo no geri goɗɗo hiɗa hooli goɗɗo no lampo goɗɗo hiɗa hooli korte hiɗa hooli goɗɗo no waylo yiya nayi no jokke ko an woni nagge image on ari an e nayi ɗin on foti balɗi ɓurima hiya ko ñanne a gaynade donc en réalité ko hoyɗo ton kon no yaadi e ko miijotoɗon ko ɗum waɗi apprenez à penser positif si tawi miijoji maɗin son négatif miijoji maɗin no soɓi sa ɗanike ɓandu ma ndun no wawi waylude miijoji maɗi en image si tawi ɗa miijade ko hulɓinta aɗa ndara film ji cauchemar no hasi sa walike jamma wayla ɗum wonta image si tawi a laɓɓinta ɓandu ma a laɓɓinta awra ma a laɓɓinta hunduko ma hiɗa waɗa masturbation hiɗa jiiɓito tum ino hasi ka yiya goɗɗo no ara waloda e ma ça n'a rien à foutre avec un génie miijoji ɗi produisata ɗin ka masturbation ka ɓiritagol a hewti jombugol la sali a hewti jombere ɗa wakkili pine secours ma débrouillago on masturbation ji ɗi wonɗa wadde tu crées des images peut-être involontairement iɗa miijoto iɗa créa pour se satisfaire sexuellement sa ɗanike ɗum ɗon waylo wonta image ça n'a rien à foutre avec un génie bana adama wawata yirde ɗe gite ɗo jinnawil c'est des mensonges les génies ça existe mais ce sont des créatures invisibles na e planète goto e wonde a wataɗe yirde gite maɗe a wata memude
kala wiiɗo ma yiri gite mum e jinna ka asli muɗum son originalité, c'est un vrai menteur. Amadou Garaba, merci. Partagez la vidéo, mais ça fait longtemps. On était en vacances pour la fête. Mais ça m'a dit que on a la réalité ko be otigeba sabunde india au moins thérapie. Si tu en as besoin, il faut contacter Nauna Chili, mais c'est payant. On a ko anduda ko fopuni gonga. On a kadi ko anda ko fopuni fenade. Mais non dina fenade no wodi. Dina fenade no wodi. Se anata e muntun sofa. Dina gonga yanko on no wodi. Anata e muntun butta. Minna de buttay ka yashi me derma o buttay. Si derma buttali ko fenade. Ko dum dina ka ngaddira ko fi derma o yo buttu. A tertota ko kala ko wiyete tahud. A tertota ko kala ko woni ka hoore leydi do rewgoro derma ronka buttude ko fenade. Ko fenade. A débranche tako e tahude e sanam e pinije korto karta e pena si a buttinali ko fenade. Goddo no rondi dolle anida pesa 70 kilo ida rondi 100 kilo goddo rowtirtama ngal dongal hendu bugundu ronkama wifude. Si tawi da rondi 100 kilo benni be rowtirima tay toujours ngal long, c'est faux, c'est pas vrai. Donc garay ka lannode yewtere men, la justice divine est différente de la justice des hommes. Ñawore Allah nden no serti ko bani adama ñawata. Ko wadi annabi Musa alayhi salatu wassalam mo hewno felugol yigol situation ji ha wodi. Allah holli mo misal on dari o tawi wonano bani adama ñawirta non Allah ñawirta. Ko kanko ni yiltindirde fiyakeji ɗi. Ko wodamma ko jabugol ma ronka jabude. Sa jabi mu'min, sa jabali kuffar ella wala mo kala mon mar place si yadi yemu mais ay nafiki no jabi kono jabali nafiki o saete aduna o sawe akira kadna ga o saete mo mari jun sere mo mari kun ko andaka woni mo wawma sayirde ko woni hay bengu ma bikko ma kono wawma sawde modi man wawma sawde patron man wawma sawde parce que à la position min nima nano Allah ñaawirta banada ma ñaawirta ta jabbattagol ñaawugol gasi toñe ko toñ goddo si toñima ko toñe wiyete ko toña on accepte mais sikkugol Allah nango yaymo yawmal qiyam jonnite julde makko la tu te trompes parce que a wadi golle de a wadi golle de wona golle ma no gasa konko o toñuma don no do ma findinde Allah addumo fi yo findine no gasa ko mojjere wonandema mais ça sert à quoi? Tout ça, c'est des leçons à apprendre. Tu apprends la leçon, tu bouges. Est-ce que l'on a dit que victime attire ta bourreau? Est-ce que l'on la loi d'attraction? Kala ko wurli to ko saete. Kala ko haachata ko warete. Est-ce que l'on dit? Kasukude waño ko kulle den fo wañata. No wodi kulle go si waño wiide ko yo suudo. Yungotodo nali ifo yungoto. No wodi goddi ko yo suudo.
donc sikkugol moɗon goɗɗo no ari waɗuma goɗɗum donc iɗa wawi muññade fiya hettoy to d'accord c'est ton choix mais ta ñawde par ce que sa wi a hettoye to a waɗi a ñaami ko honno andima hettoye ko honno andimma si on ñaawoy a heɓay gonga ko honno andimma on wi mo wiɗano toñuma o yaadayi ɗum a hewti to ɓendi o yawardani mo an ari to ɓen yiɗa luuɓi nasi ande heɓi ko gorɗa a yehi ha ka frontiére an yiɗa situation hewti joni ka frontiére a wultoto ɗon e hoore go hewta ɓen ɗeɗa wonde e drogu ko ɗum ɗon maapi awa ila hande maru fama c'est l'esprit d'esclavagisme arnoɓe maccini mawɓe maɓe arnoɓe maccini soriraɓe ma yeeyi woɓɓe wari woɓɓe ha hande tanira koye ɓenno saede e jaarendiji aventure ji ko hakkille gotel ko manipulation goto jaɓumi tooñe hettoya akira wotana ko horan par ce que min miɗa faala ñande mi hawray e jewɗo lan hara miɗa welti hara miɗa weltanimo ko waɗi lan kon bane hara miɗa weltanimo ko waɗi komi jaɓata goɗo toñala si tawi miɗa mari taga je paye mi yahataɗan miɗa andi ko ɗum yeeso to sa fottoyi e jewɗo ma hiɗa moni hiɗa wullito hiɗa mi a yehi ɓennam maliki oɗo ko geɓal ma yaɗu naɓu ɗum ton ko ñoogo wulli aduna narde wulla ɗo kadi peese o neɗɗo ndaaro si o gollitira no ɓanndu makko ɗum ɓe tawa fus gollitiraka wono habbi honno jonnitede julde goɗɗo donc araye ça c'est la mauvaise façon de gérer la vie, la mauvaise façon de gérer la vie ko ɗum waɗi victime no ɗuuɗi ha feƴƴiti en Afrique sa ndaari ɓiɗɗo portojo ma ɓiɓɓe asiatique ɓe pensée ji no ɓe miijorta noon eno ɓikkoye men koye miijorta noon no certi pay kum porto ma asiatique kum ko ɓuri hewde ko so kum heɓi probléme kum ɗaɓɓana probléme makko on solution pay koye men koye fayda si ko heɓi probléme koye ɗaɓɓana probléme makko e on probléme jamais il va chercher la solution jamais ɗum ɗon noon jokki hay ɓe jandida e mum ha ɓe inne des grands diplômés des grands docteurs ta c'est des tonneaux vides ɓe wata ɗaɓɓande probléme solution aduna par ce que kala wulluɗo ko probléme on o ɗaɓɓani probléme ko ɗum wullimo kala wiiɗo miɗa gera ko probléme ɗaɓɓanɗa probléme par ce que jawdi ma nden perdi c'est un problème goɗɗo hoyniɗa ɗi kama c'est un problème goɗɗo sokima c'est un problème yawgol ma noon ka baatini c'est pas un problème yawgol ma ka mbile c'est pas un problème toñugol yimɓe ɓe waɗama c'est pas un problème ça c'est pas la solution wigol ko ni Allah muuyiri c'est un problème jawdi an ndin perdi voilà ndi perdi voilà c'est vrai je dois assumer yiltitoɗa e wonki maaki ɗaɓɓita ko honto ɗibbuɗa ka ɗibbetake qu'est-ce que tu fais c'est la solution et puis tu recommences ara heɓi hakkille goɗɗo ari hoyniɗaɗi ka ma est ce que ɓenguma no yiɗuma poye mba ona o yiɗa ma mi gaynantamo goɗɗo peut-être économiquement je ne fous rien no gasa ko facture ji ɗi manque no gasa ko fellugol ngol manque no gasa ko communication o manque ko yawmal qiyama habbiɗa yoɓe ƴettu julde makko no non tu es égoïste, tu es vraiment égoïste goɗɗo juula ɗo ha inna an a ƴettoye ɗum fimo hoyni ɗaɗi
no be na be nguma kam keso fe o jen no be Allah na be nguma parce que sonna jama ko haɗeje responsabilité on gotum tawayɗa o ñino to ɓe nanaɓe nguma responsabilité ma gotum wono facture gotum ko duwaɗa ittude en tant que homme hiɗa sendodade kon e ɓe nguma ɓe nanaɓe nguma non c'est l'Occident quel Occident wona ka wara leydi responsabilité goto mo gorko duwa daranade sonna sa inni on sendoday on sen ɓe nanaɓe nguma no gasa ko sabu kun naɓunomo ɓe hoyni o wujjilan jawdi ndi da yaha yawmal qiyama ɓe nana jawdi ma ɓe adda ɗon tiktak tikina woyi ko gonga hiɗa faami ko hiɗa andi hiɗa letta ɓiɓɓe yimɓe hiɗa saa ɓiɓɓe yimɓe wo ko golloɓe ɓe nana jawdi ma ko jawdi makko o ƴetto yeyi ma hiɗa saayino ma bemma no saayino bem makko an anda yalteɗe ñawode pena kala ñaawuɗo ñaawore nde Allah dowa ñaawde ka yiite yaata ta goɗɗo ɓatto golle Allah golle no ɗuuɗi ko waɗe golle no ɗuuɗi ko bana adama halfina an tun e wonki makkiɗe amari golleji ɗuuɗi ko an woni accude ɗum naata e wonugol secrétaire Allah fi hon ɗum jaɓugol ngo miijo no wona sombota a wata daranade haqqeji maɗi a wata réclame de droit ji maɗi ɓiɓɓe ma ɓen tuuɗe taniraɓe ma ɓen tuuɗe ɓoy c'est vrai hankin kumpay ko wona ko nangede Algérie Tunisie Maroc kala ka o nangira o saa hankin soro makko ko ɗon wona no rewnede naɓe e dingira yeeye soro makko ko no wiya muña si a mayi e macca ngako ko aljanna yahata si a dogi dimo ma a yaha yiite kumpay koye wona ko yawnede ɗe bato poore dogine e ɗandiya ko ɗon soro maɓɓe rewna kori ko ɗon soro maɓɓe rewna ɓe ɓiɓɓe ma wonaɓe sayede Italie e ɗi usine ji France Belgique nokku wo kaɓe wona wuugede kori ɓe soro maɓɓe wuuganoma e ɗum oɗa soro makko jaɓano haɓugol tooñe e tooñowo ɓikkum makko kum tanirawo makko on no tooñede e inde on ɗum kadi la mondialisation anday siko ngutu sa yalti kama ka goɗɗo wata waka ma aduna tu resteras toujours frustré siɗa faala hayno yewtirta non il faut s'adapter siɗa faala ɓoruguri mangue tu resteras toujours frustré c'est ça la réalité siɗa faala haalu portore nden wasina ko a muyno tu resteras toujours dans la frustration leydi ma ndin no anditete leɗɗe mon ɗen anditete hay kulaji ɗi nga anditete ka goɗɗo ka goɗɗo waw daranagol haqqeji maɗi ta jaɓu toñede wota habbo wiigo yawma ƴiyama ko an woni Allah ko an Allah haldi ɗum nous sommes au 21e siècle darano gurdam maɗa yurmi hoorema ñaamu ko laaɓi miijo ko laaɓi yaltu e diina penale yaltu e diina penale Allah wona baba goɗɗo sakko wona ko goɗɗo to haalde inde makko ka
kala ko wondo hande o na annabaɓe fof ko jokkoɓe kala ko landanaɓe landete merci Mohamed Lamine Balde Binta Diallo arani mbeɗe weltani ɗo wonde hattude hande mbeɗe weltani wonɓe sutende page Nawna Selli Sawdani fi yo waw continde lancegol vidéo ji har min ala ɗo meɗen à l'intérieur min welti ka fota min yi windal ji ɗi min yi neldari ji ɗi min yi lettre ji ɗi on ɗon min addande les messages sur WhatsApp Messenger ɓe min wawi répondude ɓen merci ɓe min wawali répondude on va vous répondre bientôt j'allais vous excuser ene weltani kala wonɓe sodde formation ji amen ɗin e nder laalagal leydi mbeɗen tori Allah subhanahu wa taala yoɓe wawa change ɓe wawa gollitirde fi yoɓe wawa wurde gurdan ɗam ɓe faalaɗa min andina on de Allah wona baba goɗɗo dina kan na e suudu c'est universel c'est pour nous tous hay enen e kulaji ɗin en kafika dina enen e ñuuƴi ɗin en kafika dina donc personne ne doit t'endormir ta jaɓ goɗɗo ɗannine you have to live your life. Assalamu alaikum wa rahmatullah.